Elite Studio Production clear to te in Zawain Chibai le vek ule. He channel hi music production le news update nan kanan mang thin don ani. Clear to zong te min subscribe pa min like saka notification bell ka minan me sakturin kan ngen cheuni. Political News Magazine ina talandanin North Carolina State lama chuan traman ne na chantu anon ziaka trama supporter te tan chuan thulom omtak ani ome. He state a hian electoral college vote som pangalai aoma Biden hian 48.7% amua Trump hian 50% muin nena achang ani sangi sompuruk khan Donald Trump hian aking pui Hillary Clinton laka 3.6% in nena alo changto ani kha mainstream media tamjok chuan in Biden hi chakjok angin anlalantir ngarngara ramthen khat ruai tu tele prime minister ngai point lompuina tepo alo thon to man ani kha Russia, China le North Korea lam te chu an nangoi wangwang ria di Potsdam news lama chuan vote recount na te vote lak zat te adikin an ron tar langa tundin muna hian update la ni lawa tuna hian Biden hian jani som di pasari amua Trump hian jani som thum pani muin ma aswai me ka Trump team te hi chaklo mai an la tum lo viau ni na langa mainstream media lian tak tak te Biden anam on ran ho chu Twitter lama te akap deu sia reng bok ani ole tuna chuan athu tingai nom turin Ricky L. Colney na Asia Trump's all part 76 hi longai thlaila ama salama Democrat sovin COVID-19 chu thiam taka manrua mana ti chuan mail-in vote manga nena chan antum dan te mithito te zo te thlenga vote thlak tir antum dan nen lam kan soi thina Democrats thiltum alotin lonan trong traya po kanin somfo ani kha kan hlole rin lok chu athleng dik tange nge a ma se pathiana vuitur kan nilo kan rin pathian hian engti zong in nge kan trong trai na te achan dona engkong in nge ro re la tum kan relove atha ati danin arele mai dona kaini chuan thathiam lo maila pathian ro rel dana kan lom zel tur ani pakhat na Donald Trump record a break 2020 election jet chu candidate pani in record and break ve a pandemic lime ani se US history a vote lak that ber ani hialo me Donald Trump chuan sangni sompuruk aina sa in nena changdon ti alo soilok to thina asoyang ngai chuan sangni sompuruk aile tam takin vote amutra sangni sompuruk aya vote mu tam na chu 10 million chuang atlingani US Republican president candidate Donald Trump chuan mingo ni velo non hoit vote mutam ber record a break boka sangka zakwa somruk nulama minority vote mutaber ania ras in Atarlandan chuan sangni sompuruk ain minority vote 5 million chuangin amutamani hei hian media le Democrats 10 races anga ansoireng chuan US voters te amin lozia atilang chiang viau ome presidential laya Donald Trump chuan vote mutamber record a break boga 71 million chuang vote ahui ani record 10 kata chuan 73 million amutling ani Democrats president candidate Milarber Obama record kha 3 million chuangin akhum ani Obama khan Trump ni na election a khan avoi khat tantlin na vote amu 3.5 million achana Trump ero chuan sangni sompurukin thlan ain sangni somni election a 10 million chuang vote amu bel US election campaign a Obama khan hu hang anga thina Obama wave kha khovel kilkhor ber Mizoram po kan lo se pave ani kha mi hang vote 98% deu tho a hui veka mingole non huai vote tam tak alaboka chu wangin Obama kha ne takin president athan kin ani khati laya Obama record kha tun in thlan sangni somdia hian Donald Trump hian aron khum ani thilmak le oi omlo tak tun election a hian atheng nuala Donald Trump chuan vote amu sang sia chumi khum tur chuan Donald Trump amu aya tam mu angai ani chuti angani wang chuan vote share mon fal na Democrats rural state deuwek Michigan Pennsylvania Georgia Wisconsin tivel Truman alit vek na a chuan vote share lai ti top thup ania anhan share zom le atangin Donald Trump vote mu bel lei thei tolovin Joe Biden chu rocket ka chu ang main asang filor ta zar mai ni Donald Trump noi sari chuanga ma arwai to na state ta chuan Biden chuan aron le thal ta pop maya kan ria them thei dan tur chuan Obama le Hillary ain
state dang zonga Joe Biden an vote amutlem veka vote chialai anti top thuta an chia thatle tak na achunga kansoi state a chau te khian Joe Biden chuan record break papin voter on musang chhota a Obama le Hillary mundanga khum thei si lo khan King State vote an chiar muan na bera te khian ron khum ta vekin apum pui thu apo Democrats president candidate boruang nei thaber tia soingam Obama record chu aron khum ta dei mai ani Joe Biden khan athu soina mi za kalkhom tur amutling ngai lo tluk ania Kamala Harris thu soina pheichuan mi sompani chete an kalkhom ani Obama thu soina mi sing tam tak an kal thina Donald Trump thu soina mi sing tam tak an kal thin boka chutiang song ta chu US elect campaign a hu hang nei lo ber Joe Biden chuan aron khum ta vek mai ani von musang em Donald Trump king thatur chuan a ai sang vote mu siam chop angai miau sia panina Donald Trump supporter te chin chia Joe Biden chu media ho chuan president atan than thin to angin an puang vek to a hei hi ko thukal lai aloma wangin adik lova Joe Biden chu president elect official apuan alani lo ani ti chung chuan democrat ho chuan an sarkar ngai don ani ti chu bible thuin ziak ai main an ring het to zoka sarkar thar apian huna an machop ti lo tin ngal turte an soidu to democrats congresswoman thil ti thei tak socialist in real bolna US kai hruaitum tu Alexander Ocasio-Cortez sipo in Donald Trump a support tu reng ta chu chin chia ngau turin amite a fui meka an thuziak te an thalak ta chu nakinatan lo chin chia vek a that thu asoi ani Alexander na hi mitam takin an ngai holea Trump supporter te chunga Revins lak tumna ani anti Republican Congress atlantin thar Republic elect Marjorie Taylor chuan natakina changle ta American mi puite chunga Chinese style rural tumna ani ati heiba ka hian Democrats ho chu tingthokin an thotoa awom lo san lo an ngai dan Trump pui lo piang te chunga tharum tho mai thin an nibok nen Donald Trump supporter te chunga pubalak tumpol an lo ompo anti om tak ani tuna chuan Donald Trump an mi puite abiak po na ber Twitter po ti top sak an dule towa Democratic lawmakers chanem tak te chuan lekha thonin Donald Trump Twitter chu ti top ri turin an nge na vote zong an chher cho vek ma chu engma Trump chuan po siam ve thei to lo turin Twitter ne na an ngen ani pathumna chunglama tangin America in beina atok Wednesday khan US veteran te choi moina thu asoina Reverend Franklin Graham chuan America chu chunglama tanga beina tok mek ani thu asoya President Donald Trump tan tong taina voi tham tak nei to thin Reverend Franklin Graham chuan kanram hian beina tok meka chungrila tangin beina atok mek ni na lang socialist thurin kengko tuma kholaya buena siam tumtu te atangin beina atok ani harsa taka kansul lotlin zalenna kan man meki tuna chuan din mun laum taka a ani tunang hun khir tak kan machon laya ram asruina konga hian kan president tan hian tong trai ila hetiang hun harsa hian pathianin finnale zoldo nale suya thiamna apekna turin itong trai puyang tin mi puite angena Newsmax TV America Right Now an komna Reverend Graham Samaritan Purse Global Humanitarian Aid Ministry an president nilai chuan Obama hunlai America rama Christian ten harsan na anto Christian sumdong ten bay anto na te clearshan an ni chinna angkha Joe Biden na president ani huna chuan aron thlenle alo thu asoi ani Reverend Graham chuan Christian Paul sang ta chu left wing hovin anon beile aringa kanrin dan chuan kan biakin le ko san thleng hian minron zui ka ring ani tin Christian mission sang ta point natakin antor anrin thu ansoya ko san le mission sang ta chunga chiala anron tum ngei aring bok Reverend Graham lo thona hi Obama noya anchen dan en chuan lom tak ani renga ko san le mission sang tekha che peturin tina aum towa mase khang tum na kal lai tekha Donald Trump aron ti tom hal veka president kani chungchu religious freedom awmanga ko ran charge reng khoi an nilawang text le engchia ma anchunga la kani lawang tin Donald Trump khan Christian ko ran tekha
aron chanta ani Christian te an thurin an kalpuya wanga kotin ashem thin na te chu ron thiatin an duang taka anom theinan dan aron siam zui bok ani Donald Trump an nasa takin Christian te dun mun aron choi sanga an din mun veng thaturin dan siam zuya chung jong jong te chu Joe Biden a sarkar na Christian ni lo thil ti thei tak tak omkhom na sarkar hoya chuan ader thon alhom ta hle palina kongzo ro pui mega march Saturday mai khan US ko pui Washington DC a Donald Trump an support lat ani tilan tirnan le election rigging du lo lan tirnan Donald Trump supporter mi pui makda duai chuang fe an kal khoma mi pui kal khom te chuan Donald Trump flag lukum le poster ten kenga pathian late an sarwala Democrats kal khom buena siam je te ang lo takin Trump supporter kal khom zinga buena siam pakhat ma anom lawa engdor le motor ma an halve lawa thilti chiat pakhat ma an nei lo ma se kal khom te chu Democrats lam Antifa le Black Lives Matter howin an lo te boya artui le lungten an lo vama an fleck ken laite le an lukhum te chu ti lui na in an lo chu saka putar le kum upalam te chu kutte an lo thlaka thren khat chu liam na tak tur pha te anom nge nge ani Donald Trump supporter te restaurant a an thil ei lai an do kana hal phuang manga an bei te po anom nual Donald Trump chuan ama support tu mi puitling khom te chu motor chunga tangin afang kuala supporter te lom alo le ole soibel turatam khom mai Donald Trump chu politician kan lo mel thria thin ang anilawa president ani nuwa politician corrupte ejon nan bera politics mangte aron dong hala tun ma zonga US in lum virna thil di thai politician te point an lautlon media ho chu enga ma aron ngai lawa chungrila antenom ziale an beya ziate thudiglo an the dar dan jong jong te chu khovel riata aron puang chok dum dum mai boka mi ho saton to ho poisa telmi alovin president a thlantlin ania mi ho saton to te thule la angai poimo ngai lo Donald Trump chuan America mi pui te thule la chi angai poimo a tun ma zonga dan chunga leng khoingam lo mithil ti thei rual ho huan don anita Donald Trump chu engkong point pai thlak du na alian ta em maya Trump pai ani theinan chuan USA chu tlu chevek don ma se an poiti lo mithil ti theile politician rual ho chu anin thurwala anthil ti tenom tak thubo zel turin media te anlama antangtlat boka US election a in ne chen berna ni thei hial tur khopa achak chen na tura chuan diglo le tenom takin pai thlak ani titi dader mai officiala pon ani ma hawatangin media le anti Trump mizozinga po chu tiang chu kan om trewa tunla hian anon por thar le bok chu tiang te chuan phur le nom ti in Joe Biden chu president atan thantin felder to angin an report chuaya ma se official puan engma alom lo media te lo puan mai ani ejon nan bera politics mangle politics ho sakna na mang thin te adawtla da wangin a party Republican politician te ngei zinga Donald Trump du lo tu atamzo kan nia Donald Trump an hun har saber aton mek lai te chuan Republican politician ruaitu te chu reitak an ngoi thupa Donald Trump thlawang haudu reng anom lo chuta Trump supporter te an che chuak ta Republican Party chu an chua chal taloi maya Donald Trump an support awang chawa Senate le Congress seat a thlantin an ni thu te chu an party politician te an hril hria Donald Trump lamtang anga insoi si Trump ama molai taka an re thupa wang chuan party le an thoi tu te chunga mi puan thin rim ta tak zet ani boru ka so sang tak ema wang le Donald Trump vote tu mi pui 71 millions chuang fete vote an lama mo ve thawa an thin rim na an ton ngam lo wang chuan Lindsey Graham ale Republican thoi tu te chuan line nun ho taka Donald Trump thlawang anon hau thar le ta sup mai ani media lam ero conservative media network ni thin Fox chuan Donald Trump chu chiang takin aphat san zui zela tun ma dewa tangkhan Fox hi anti Trump michal lang tak tak khom na ani photo a Fox a hian Trump support lat tu an la ve thawa ma se an management how tu te chu anti Trump deuh vek ani to thung ma se lang takin Trump an dongam lo mai kha ania tuna chuan CNN nen Trump an do na konga in ang khat rangin an che to a Fox viewers te chu Trump supporters te ani deuh vek awangin Fox News chuan
atuar na hle a viewer rating anti chuan nung bera chuan tun ma zonga USA a voklal len thin achung bera fal taka omthin Fox chu pathumna atla a CNN ten huaya aum mek ani diglo takin Donald Trump hi an peithla ani chuan Trump hi an politics hi cholchan mai atum don chuanglo nia soi ania thuthang tam tak kaum towa Trump hi an sangni sompali in thlanan chu le atum nia soi oma chuti lain chu to lem lova ma se pol thil ti thei tak dina Republican Party khalngil tu mi thil ti thei tak anga om chho atum nia soi om boka tin media lama bo Fox el puitur din atum nia soi ani bok